Yo, kontande, e di moun ba enke? Comment vous m'avez amené? Bon, mais sou komin. Tout te kon ap di sa. Bon, majon, mwen ba sa. Sa te joun ki te boya kala men. Ki fel. Kon ta te fe mise, yo te tou bit mise. Na, pendant tou bit mise a. Mise li men, pou mise pa e kesyon si pou moun. Mise pon kel dietik, kel bi kon kote la kali. Mwen la, mise se touye moun. La di mise vin ta eken. Você não vai aqui? Non. É bem sério. Você mesmo vai, sabe? Quando eu tô jogando mal lá, eu não. Oui, mwen kon de ba sa. Oui. Então, base. Wakone men padam sulam me ako sa base. Sa sulam me afe. Wakone men ki deixa o cap. Cos, velho. Même quoi ça men. Pas non doublé. Para te nan pou sa tou? Oui, sou pas mon chef, pas non doublé. Jesus. Et ouais l'autre pas te femme. C'est bon poussière. Yo, me mal pour si mon. Ah, o blanc sali. Sali a você. Mwen. Mon chef. A pase bese. Oh, tá gen la. Yo sa gen men. Yo an nouvel mpren la men. Pati nouvel jwet nou men. Nouvel li la. Ou pa konen, ou efta ale Port-au-Prince de jou. Oui. Men ale la Port-au-Prince. Men se Charles ou ale, ou konen ou ta bloke bay. Di pase par la mer. Men problem ki gen yè an nouvel vin jen mwen kon Charles ki boule. Sa ve di ou nan Charles la, ou boule tout men. Mon Charles ki boule a we? Oui men, yè men. Mwen, se sa mdi ka di, mi se zan men niye. Mwen pa bon manti li mou net, mwen pa kite manje mwen, fò manje vot mwen. Ou gen rè pou? Koman fwa? Yè ou va bodo Charles la mdi, oui men. Koman fwa? Yo male ande men, mwen kapon vok sa la male mwen kon misi men. La ou sa men. Ah, ouais, qui te met des fois là, mais vous avez mouillé. Kè sa, oui? Fais-y, monsieur. Yo, chè. Calme-toi, chérie.